Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadian kajing syakem bat kajing syara no jong President ka North Eastern Hills University Students Union usamla Sandi Sotun haki pulit jong ka East Khasi Hills mentakasi ka arpu pratrik ubnaya yong arhaja apusan nakaliang kibor pulit kilara ya usamla Sandi syaka Kashari jong ka District and Session Judge ka East Khasi Hills Hashalong bantian bishar ya u hadin beladab banle ya ka medical check up Hashalong Civil Hospital. Nakaliang ka Kashari jong ka District and Session Judge ka East Khasi Hills kala hukum banset hadu Sngi ya ute u President jong ka Nehusu ha judicial custody. Kajing syakem usamla Sandi Sotun kadai hadin kajing sya ujor ijahar ha u Dr. Alok Singh ubadai unong hikai jong ka subjek Hindi hapo ka skul ba North Eastern Hills University. Halor kajing keno ba ute usamla haringkat bat kisan gut ki weipat ki badan kti ha ka ban syo ban penmensaw yu ha ka arpu sautrik ubnaya yong arhaja apusan. Macam keluar kali, macam keluar kali, macam keluar kali. Lah betul dia. Di sisa na. Kita di sudah gini berkhon. Tolong sekolah yang ini hu. Dalil lagi masuk thai. Tengok lah tu nangoi bon le. Ah ini salah juni. Ini berkhon ini le. Thok ka jung sudah.